Graveyard Shift. Sa game na ito, tayo ay gaganap bilang isang karakter na nagngangalang Gary na dapat pumunta sa Whispering Winds Cemetery para sa kanyang unang araw ng trabaho at bantayan ito hanggang sa susunod na araw. Sa una, ang lahat ay tila kalmado, ngunit sa ilang sandali, ang mga kondisyon ay nagbabago at unti-unti ang sementeryo ay naging isang impyerno para kay Gary. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Tara, samahan niyo kung tapusin ang game. Mag-new game ta. Kapoy, na-bug siguro to bay. Feel ako na-bug to bay. Na-bug yun to. Oh, sakto si Jobel. Na-bug yun to siya bay. Ganina raga live. Bag-uhay lang bay. 30 minutes. Feel ako na-bug to siya bay. Nakadula na ka itong balot. Last week, pot-pot. Nakaduwa na ko bay. Hapunan. Itong hapunan. Na-bug to dyan sport. Patiya, oy. Gilang guys. Bag-ora man ta. Bag-ora man ta kasugod. So, okay ra. At least, ato na ka part A. Fasteran lang na to. At least na lang po sa mga bagong sulod dira kay bawo sila mao na siya ang start. Basahon ang sulat. Ga-record ako bay. Pasran. Hi, Father. I'm glad Pasran. tries to get all the details From him. Tapos, maadto taog security room. Security room dre. You must So, ask the guy to get out. Okay. Bye, boss! Tara. Nang may ikakuha na guys. Naik ka nang ni Duaw siyang loved ones ba? Asa to? Nato dire. Din akong hadlock. Excuse me, sir. Sir, I ka must nang... ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 p.m. onwards, and I have to lock the gate. Bye, boss. Salamat kay boss. Close the gate of the cemetery. Okay. Basahon ang sulat sa lamisa. Sige. Basahon siguro daan una ko mo touch sa sa CCTV. Nya mura siya na-bug. Salamat sa pag-aray, boss. Balik-balik ugma, boss. Balik-balik ugma. I seem nervous. Okay. Para to siya nasuko, sir. Okay to siya. Okay rang live guys. Wala rin siya gaungot-ungot. Wait, delete daw na ako ni i-close daw. I-open lang daw ko na siya. Enter the security room and check the CCTV, okay. Oh shit, kuyawan mo juga na eh. So ang sunod na to baton is guba man ang pipe. So ato na to ang pipe. New objectives. Go check the pipes, okay. Check ta sa pipe. Free ra na iya. Dili ni siya free sa Steam bay. Palito ni siya sa Steam. Cute ra gihapon ka. Oh, sana oh. Okay, close the water tank. Paspasi. Pasuran ko. Kago mo blue. Puro magmanaan na kung eyes ba. Laing kay ba? Ato diri asa gito. Wait, nalapas ako lods. Lapas ako. Tara. Have you ever heard the curse of the demon? Wala, okay paki. So mabalik ko sa security room. Oy, lazy mark, may gabi. Back to security room guys.
No, imagine no, ano yung trabaho ba niya? Namo sa kanang cemetery gani. Eh. Para mga kuan guys, mga katrabaho sa cemetery kay mga brave jud guys sila guys, mga isog ba. Mga brave person. Check the CCTV. Okay. So na yung mga tao dira. And then nato diri ang tao na sa gate, di ba? Ay wala pa. Kani pa di ay. Atuon pa nato to. Okay, tuon pa nato to. Ato pang aswaton ang nato. Boss, patambaya usap ang pinakagwapo sa Jinjan. Uy, naano sa si Jesus oh. Mga gwapo daw yos. Ano, pila pumiana boss. Sugot ko ba sa 700 ang day? Sugot ko ba 700 a day? Di ko mo sugot na eh. Dapat 700 per hour. Oh. Hop, di na ka mahadlok. Ah, bawa na ko nimo. Ay ko ilara ba. Di na ka mahadlok nimo. Di naman nata hadlok. Dili oy. Tini hadlok. Ah, di na ka mahadlok nimo. Hey. Di na ka mahadlok nimo eh. Buang mari ko. Easy rani. Pasran lang ginin ako. Naibuk ko gira. Ari ko diri. Ana, na telepon no. Mas hadlok pa ko sa akong profile. Ay wow! Yay, gisugda na. Salig, kasalig ang buwang. Wala pa si ano ay. Oy! Shout out pala ako Jason Gaming dyan oh. Ay, kabuisit yun ang naniya. Uy. Shout out pala ko Jason Gaming dyan oh. Gasalig ni si Torre nga wala pa si Trisha. Ya, sa chatan ko si Trisha, be. So, un gago si Rado, di siya ba eh? Ano? Huh? Wala diri ang yellow paper ba eh? Thirdly, here is the news podcast. Your last radio news reporter here. With a bitter piece of news from the world of music, we welcome you. In a tragic and unfortunate... Di siya ba yun? Close di siya ba yun? I-open review ito na ako, be. Ghost Rock, one of the world's popular music acts since 90s, lost their lives on the road to New York yesterday. This renowned group was known for their unique compositions and their haunting and enigmatic sound, leaving an indelible mark on the world of music. Members who were traveling to New York for a Halloween celebration tragically lost their lives in a devastating accident. Following the fatal crash, the bodies of these artists have been transferred to Whispering Winds Cemetery. Tomorrow, in a private so ceremony Whispering Wind attended din siya by nga their friends cemetery. and loved ones, they will be laid to rest. Across the globe, fans and admirers of this group are deeply affected by this tragedy, shocked by the sudden and final loss of their beloved artist. Here on the radio, we extend our condolences to the families and friends of these great artists. It's a bitter news that has left the world of music mourning the loss of these tremendous talent. Ah, salamat sa balita. So ang buhaton na to, nawala ang yellow paper dir ganina. Ay nato dir ganina, di ba? So ika-click na ko ani diri, ika-kita na ko tong lucky sa camera kay mo appear to ang yellow paper diri. Tama? Wait, before ta mo click ana guys, check sa nato. Dili mo open ang door, wa tay ma-click ani, di ba? Wa tay makiklain, wa tay makiklain. Ay ka. A guy is standing in the front of the door. I don't need to tell him to go. He will, ano daw? Sumuni siya. Na-skip na sa dako. Oh, dara ang yellow. Na-click na. Di ba? Kabushit. Ganina. Wala dito na-click. Chay. Hi sa nila. Hi sa nila. Hi sa nila. Hi guys. My name is Chuchay. Hi sa nila. Hi guys. Hi guys. My name is Chuchay. I'm a dog. Ow
Hay nila. Di ka mahay nila. Di ka mahay nila. Sige na, ito natin na nakaw. Go, 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 go. Si Chuchay nanuktok sa kwarto. Gagi. Kakiyot ni Chuchay lagi. Salamat, Bill. Rexky, may gabi di ba? Ganina guys, dito maklik karon naklik na. Oh shit. I am the security guard of this cemetery and I am leaving a message for the next guard here. Oy, para sa kuha din ay. I am here at night between 3 and 4 a.m. and I see a very frightening nun. Gago. Frightening nun daw guys. Subot pa sa bus. Bus pa sa butter ko nun. Gago, danan din day. Gagi. Each side of the cemetery is standing over a grave, but I don't dare to approach her. Her crying is instinctually eerie and disturbing and is unbearable. I have recently found a solution that can make her voice somewhat more tolerable for you. Just whisper Jesus Christ 20 times. Diba niya guys ha? Whisper Jesus Christ 20 times. We don't know who this nun is, but I am certain that she is not a human. Okay. You need to rest. Mana ni? Tulog na ta. Heh. The Conjuring. Tulog guys. Good night. Oy, Janilu, may gabi. Oy, Janilu, thank you sa coins. Jeff, thank you sa rose. Ricksky, thank you sa heart. Lo. Lo. Sama ni? Asam ka pa doon ni? Nagdamgo ko guys, nagdamgo. No any note yet. Asam ka pa doon ani? Follow the light, follow the light. Wala kami sa mga tingog ya. Si Istong guys, nasa Amerika. Di na ito balik ko Pilipinas. Oh. Oh, nai-light ito. Nai-light na ito. No. Cute talaga ron niya. Mga ba, Angel? Lihat ko dire? Ha! Huh! Roblox, ay bullshit, Roblox lagi noon. Sakita sa dunggan na to eh. Usam tong damgo guys. Lain na sa damgo gago gabiin no. Gago, saan ikadlaw na gabi eh. Here comes Johnny! May flashlight. Flashlight. Ako'y flashlight. Flashlight. Hindi ako magamit. Ay, kago! Nga nang saba na sa kinahanan na. Ako yun na, atunto na ako. Pick the flashlight and find a way to disable the car. Okay. Here we go! Oh my god, langit nito boy! Okay. Asa to nga car?
I need a tool in the warehouse. Yate sa iro! Okay, okay. Siya ba ni Manny? Add tool, add to inventory. Mora to? Wala na. Wala na makuha dali. Kani. Crowbar. Hindi na ako makuha. Dismiss. Hindi na ako siya makuha. Zoom. Uy, moro siguro to. I have to disconnect the car's alarm board, otherwise the battery will run out. Disconnect. Asa man? Dara. Automatic naman. Go back to the security room. Let's see biyan eh. Nga naman kung gagaga. Okay naman itong trabaho. Ay! The fuse is blown. Find the fuse. Money? Find the fuse. Asa man ang pahita ng fuse, bay? Wala instruction. Wait, maadto ko sa ano? Warehouse? Wait lang. Dara ang fuse. Okay na ang fuse ito. Wala na ako nag-live sa Facebook. Wala na bay, di rin ako ga-live bay. Pero nakiplan mag-add og video na lang sa Facebook. My God, ngit ka boy. Tara. Ay, salamat. CCTV. Ano mo sagit, God? Pwede ra mong good ka maano lang. Ay lang pagsagit. Bay, okay na mata akong trabaho gahapon guys eh. Nag-deliver naman akong tubig. Kabushit biyani eh. Ano, nag-security guard pa man ko eh. Okay, so far so good. Okay ra. Pitong, ano magsige-chagit. Naina sa tingog eh. Okay, tapos examine the change made in the dissection hole. Naday change day, ngit-ngit man kay to. How could the bodies have raised? Na-raise ba dito mga body? Wala man makita, ngit-ngit man gud to. My God, nanani nga sound effect. Oh my God. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the ew, 1 for the chibari, and another was a whale. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the lynx, 1 for the better. Find a way out. A key should be around here. Dili, sarado ni. Oh my God, sarado ba eh. Key. Bay, ngit-ngito ba yun? Dili, asan key? Tara. Wala. Oh, yan na. Oh my God. Wani? Dara. Nice. Thank you.
Thank you. Thank you. Find a way out. Okay, thank you. We will not be buried here. Okay, paki ninyo eh. Gago di ma-open. Ah! Uy, nice. Okay, nice. Nice eh. Bay. Bayon sana, bay. Bay. Kung saan naman nga doon, graveyard shift, bay. Si Angel ni. Okay, boy. Boy. Ah, bay, lain na, bay. Bay. Inom sa tagtubig, bay. Abay, lain na, boy. Uy. Boy, di ko Boy, di ko maagi dira, bay. Uy, gyan diri. Bay, wait lang, bay. Wait lang, bay. Kadiyot lang yun, guys. Wala eh, kung sa brightness, ani? Wait, nito, bay, uy. Okay, ano, Diyos siguro ni kiahak, biyan eh. Piskot, biyan eh. Ay! Dali? Dili lagi. Ay. Don't tell me ay kog ina mari ko diri. Ha! Din ako. Ay, bushi. Diri gyud di ay. Ano? Uy? Cool. Lagabing ano ni, FPS drop lagi ko. Okay na. Okay na. Keep Johnny informed by phone. Oh my god. Bay, narabuto siya diri ka barug, bay. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one. Oh! Hello? Hello, Mr. Johnny. Mr. Johnny, There's a magandang mao. problem. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny, I can't hear. can you hear me? Oh, Jesus. Na. Check the CCTV. Hala! Hala, unsa na? Awang, naipala, guys. No signal. Ang katong room nga na mga bodies, no signal sa aman eh. Apparently someone is digging a grave in a cemetery. Check it.
Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the A. One for the head and a set and went away. Baba black sheep, have you any wool? Dali mo to, di ba? Asa to? Dara. Unya. Wala inag yun ambiance diri ba yoy? Escape from the graveyard through the gate. Asa mang gate dire? Ano na dire? Di na ako dire, maawa na ako dire. Dinakit ko, asa na mang gate? Asa mang gate? Asa mang gate dire? Asa naman ko? Bullshit yan eh. Di na ako dire, maawa na ko. I will not stay here for a moment. Let's see na lang yun. Hala, tagano. Hala, nigatang si Gawas. Uy, mga bangers. Aloy, get back to the security room. Bye, dilemang ko, bye. Bay, wa ko ka-expect kay nani din siya, bay. Lain mo gud ang review ako nakita na ni God. Naka bullshit ba yan oy? Okay, pakin mo wak. Pablihik ko palihog. Abo yan oy. Tapos magunsa mo ko diri maglana kog putot. Hala! Nanapod siya, oh. Wait, kadiyot lang yun, guys. Pagin hawaas ako ninyo, guys. Kadiyot lang yun. Si Diwata itong gabarog. Kung saan yung duwa ako, ano dyan ba? Graveyard shift ang pangalan sa game. Wait, ako sa kuhanan ba kadit nyo guys. Kalmahan sa nato kadit guys ha. Kadit lang dyan. Mag-live si Jason, yes. Mag-live siya later guys. Matay ang chika. Ganina. Wait lang guys. Ginawa sa tagis ha. Objectives. Okay. There is someone in the someone mo dito, di mo to someone, something mo to. Huh? Wait, ang door ba? Diri double door mo to diri, di ba? Ang sa church? Nga nung nahimo siyang inaon ni boy. Oh my God. Oh! Tiko! Oh!
Abay, nilupad akong kalag. Ahak. Uy! Ah. Biskit ka. Saan hindi maklik? Tara. Oh, bay, sakit. Tapos akong dugan. Uy. We, the bird one in the cemetery, have a message for you. For years, a demon has been buried here, tormenting our souls. Now you are condemned to destroy the demon within the cemetery and save us from torment. Otherwise, a harsh death awaits you. Security guard mo ko diri ano nahimo na mo ko diri exorcist. Ahak biyan eh. Follow the footprints. Oh my god, asa mang footprints ani? Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god, it's so very good. I was gonna hoping through. Oh my god, it's a busy yard. And I want to kill a true. And I will never get a fight in a city, in a minute, in a gonna sit a camera. Tibayani bullshit. La la la. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. And old MacDonald has a farm. Oh my god, E-I-E. Mana dyan eh? Final na dyan eh, wari ko dire. Wala'y layaganan na rin, no? Diri good? I need a tool to break the door. Let's see. Find a tool. Ako ano siya, katuning wrench at ito sa ano sa excuse me at tag warehouse, tama, warehouse. Asa kitong warehouse diri visit yun diri warehouse or naara diri somewhere here ang tool lang. Di ba katamang wrench dapat asa ni dapita sa ano. So if sakto ni dire excuse me ang warehouse wait okay narang warehouse dire tara Woohoo! Tara okay. Oh my god, it's a man again. I'm sitting hoping that I will let you. Oh my god. Da. Whew. Oh my god. Search the underground tomb. Bye. Usa dyan ni salina ko ganahan mga inani, bye. Oh no. Oh no. Oh no.
Ni shadow. Ni shadow, ni shadow. Eh? Nalay mga bullet trail diri ba yun? Nagipusil diri ba eh? Sa gabarog to siya diri, nagipusil. Ah, kago. Security guard slash exorcist slash investigator detective. Giplanta sa seaside. Ay, bullshit! Robert. Wait, huh? Saan ni? Robert, 1951. Ah, wait. Mga, kuha ni siya, private cemetery na siya, diri. Feel ako mga private na siya nga cemetery. Oh shit, not good. Oh my god. Whew! Guys, comment ni guys kung unsay dapat buhaton o ana sakta. Hatag tips unsay dapat buhaton ana ya. Gihatag mog tips unsay angay buhaton na to. Okay? Bullshit man ni boy. Uy. Sarihid na niya ikadlok. Si Rihid din day. Gago si Rihid din na guys. Kuku. Boss. Boss. No fikin. Boss. Bossing. Oh. Johnson. Ito ka rin? Okay, ito ka na. Naulaw si Rihid. Wait ha? Hindi na ma-open. Asa ka mo ito, Dre? Oh no. Oh no. Not good. Masa may na, Dre? Ah, okay na pa yun. Ha! Okay. Pay, sakit na dyan akong dughan, bay, promise, bay. Di na madabay. Uy, na-open dere. Nainot rin. What? Unsa man ni? Williams or Parrington, youngest child between books and rotting corpse. William or Parrington, youngest child. William or Britton. Pay, unsa man natira, pay? Na si Parrington dre. Ah, si William o si Parrington. What the kuyawan ako eh. Shadow na? Uy, maklik dre. Uy!
May maklik dire. Sa man ni search the underground tomb mo na ko ling objective sa ni mo gyud ni. Bay usa. Wala na. Kani? Hello? Namo to siya diri last, di ba? Ha, tara, di ko maklik diri. Oh, nice, Nike. Okay. Kagrupo ra daw Virginia, boss. Buwang. Classmate ra din sila Virginia, day. Elias, during his 60 years of life, spent his entire life trying to meet the devil. Uy, si Elias day ang usa ka kuan ni ay. So, basta si Elias ang reason nganong nay demon, no? Until one day he was possessed by the devil and began to torment and slaughter people. After a while, he was killed by the cops. His body was eventually laid to rest in an unprotected tomb underground. Ay wait, basig mo to ihang ko ano? Mo to ihang katong ihang nitso ba katong ganina ba? Underground encircled by crosses and sacred verses. Elias was a very wise and kind-hearted man, but the devil took his body and soul from him. Oh, sumani siya ang kuan. Kuan ni Elias. Kani. Mauni siya ang kuan ni Elias bay. Sheesh. Nya asan naman kuan ni? Babalik ko sa agi? Anong ko yawi? Whew! Sip yan eh. Ay ka! Ay, bay, way joke bay ga. Akong dughano kay kanang gasakit. Shit ay. Yeah, unsa niya game? Graveyard Shift ang name sa game, guys. Ayaw sipyat po solo ra baka bullshit ka. Don't tell me mo gi-open. Wala na ako gi-open. Wala na ako gi-open ang Tom ni Elias. Wala. Nara ko yung key nakuha pero wala na ako gi-open. Asa na ako magamit ang key to begin with? Okay. So need ko mabalik ito. Wait na ako maklik ka ni. Dali, ako maklik ka ni. Okay. So na ako yung key nakuha diri. Dapat siguro kayo maklik diri no. Wait. Tara. Na diri. Tara. What the... Oh! Boss! Wala mga natarong og sudri, boss! Boss, giusa mga pag... Hala, oy! Boss! Okay na ka, boss? Di na ako siya maklik ba eh? How to? Di na ako siya maklik. Nainak. Kanang basta mo circle kasi kanina ni. Meaning to say may interact na ni mo siya. Pero, let's see. Tara. Let time interact rin. Oh!
glow stick, no equipment. Pay, wala na. Di siya na ako maklik. Ma-open na siguro ang kuan tomb. Ma-open ra ang tomb pero di na ako siya maklik. Di na ako siya maklik isa, wawa. Kasi gina ko click, di siya makuan. Bukog neighborhood. Kako. Tara, napadiri. Sa Pikas po siguro, no? Sa Pikas po. Tara. What the? Kana. Ma-open po ning dako. Na-open naman ni dako. Wala naman dira. Katong dako siguro na pa usa dito dako. Lain na sa sound oil lagi. Jump click. The heck? Tapos, gi-open na nako tanan, Lods. Wala. Huh? Nakikuhaon dapat? Katurang usa ang ma-close na ko. Kanira ang ma-close na ko is. Close na ko siya balik. Lolo. Kani, ma-close mo rin ako balik. Nasiguro kayo makita sa mga angel, mga statue. Somewhere else, hello? Grabe ko mga ano nila nga dili mo mga tagog hint asa dapita. Search the underground tomb ra gyud. Search. Dara, unsa man ni? Photo album. Photo album pero photo album ni ko makita ang photo album ni. Wala na gyud. Zoom dismiss man na. So wala ko na-unlock ang bagong kuan. Bay, grabe yan sa puzzle. O tama lagi, grabe yung puzzle ano ba eh. Like, kamay kas lagi hatag ng mga hint diri ba eh. Na-open na nakutan ng mga tomb. Wala ako kibaw sa kusunod button. Kani mga angel, try ito ng mga angel diri ba eh. Sino kayo maklik diri? Ma'am, na kayo maklik diri ma'am? So natay nakuha nga yawi, di ba? Wa ko'y maklik silang corpse by promise. Oh, sama ni. Wa ko'y maklik silang mga corpse. Oh. Di na ako maklik. Oramishi magibi. Dagan puzzle, nagamit na ang key. Wala ko kay ba asa gamiton ang key Swiss. Wait. Wait, wait, na may padlock, di ba? The candles are lit as if someone was here today. Kita tag something ma-interact na to. Okay. Tapos wala ko yung ma-interact.
Oh my god. Nganong na-close man eh? Nganong na-close man to bay? Wala na ko ma-interact. Come on, give me something ma-interact na ko. Kapoy na gunaw na. Saka ko dali? Oke. Wa ko'y ma-inter... Putol chain? Napay kurat-kurat. Wala na ni kurat-kurat guys. Putlo na kon chain? Wa ko'y ma-interact sa chain. Tara, ay kabogo! Nga namang hilabot mang gyud bay. Nawan agyod na yate na lang jud. Imo jung ibiyan sa buhian mo si Elias. Security mga nganong buhian mo jud mo si Elias. Ana oy. Si Elias na. Oh, luuyog nung Elias. Uy, Elias. In the name of the Father and the Son, Elias, although the devil has possessed your body and soul in this transient world, from today you will peacefully rest in peace, eternal sleep, because the merciful Lord keeps you away from the devil. Elias, may the Lord forgive you your sins and place your soul in peace. 1917, Whispering Winds Graveyard. At tapos, ako gisunog bay. Oh no. Oh shit, not good. Exit atom. Bay, o sa ano pag exit sa atom? Wait, asa mo kumagi, Lods? Oh, nabi na. Exit sa atom. Ay, naglingi sa likod. Ay, naglingi sa likod. Let's see na. Exit sa atom. Oh, nalagyan, Andre. Ha! Oh my god, no. No. Ah, mama. Good. Ah! Good. 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 Get back to the... Oh my God, pabalikon pa dyan yung security room. Asam tong security room dito pita. Dili mo. Hi? Ano? I hear a crying. Pabalik ko na ka sa security room. Ma'am. Yati na gyud. Pisti na. Yati na gyud. Asa mo security room? Oh my God, it's so many God. I
was really hoping that I will let you. Oh my God, it's a missing yet. Anyway, I think that I will capture, and I will never let it go. And it's in the 24. Na, si Elias bay. Hala ka diha. Na, nanggawas na sila. Hala, ni balik si kuya. Seryoso mo siya. Ano oy? Hala boy. See you in the hell. Oh my god. Devil does not burn. Oh my. Leave the area. Saan na ako pag-leave sa area? Nilit si Bene. Sama ni. Asam ko ani? Give me a sign. Pranking myself. Bay asa. Adra. Oh no. Luto ko ano nila boy uy. Hi fans. Hello friend. Hi, musta mo? Oh! Insert the video into the device. Asa man dire? Asa man? Tara, mo ni? Tara, tara. Masakitan ko siya. Ay, wow! Oh, tapos?
Standby. And play. Play. Yep. O tapos? Standby pa siya o 0-0. Wa mo gi-remote. No signal. Standby. Ay, kaya ina na bug na sad ni. Oh my god. Inventory ya said, i-insert pa ni mo ang VHS. Gi-insert na ako. Ay. Kung sa pag-insert, eject. Pause, play, eject. Kung saan daw pag-use sa kuan? Zoom, switch. Oh, na-switch. Tapos, equip. No pistol, glow stick, flashlight, lighter, torch. No camcord. Kung saan na pag-eject ani? I-rewind boss, ug ma-rewind. Right click, left click day. La, oy! Kadaghan pag drama ning i-right click din mo. Eject. Please wait. Inserted. Please wait. Ready. Tapos? Hello there, viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Ay, wow! Ako pa'y... Wow! Susala na ako. Kabugo! Man naman! Play na ako, ready, play. Hello there, viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds Ako pa rin, graveyard. gihatagan kong On the mission, first night, gibuhat he na ko, realizes ako that pa the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Don't look at up. Walgi.
Oh no. Uy, buntag na. Nice. Kago, buntag na. Salamat. Ay, salamat. Buntag na. Woo! New day. New life. New adventure. Everything is good. Abli na si father din sa gate. Wait, damgur to tanan? The bodies are in their place. There's no sign that last night they're good. Good. Damgur to tanan? Meet the priest and How was the first night of guarding at Whispering Wind Cemetery? I think you'd agree that being the guard in this place revitalizes the human spirit. wow, gimangutan na ko niyo kamusta kung first night. Ilis kaya ta. Basin na sa imong siya. Basin no? Leave the graveyard. Damgura dito na ko guys eh. It was just a dream. Ah! Gago, Driving Simulator guys. Ah! Ya country song ba? Yeah. Driving simulation. Yeah. Ulit na guys. Ano na guys? Chill na ba? Yeah. Ay dapat data sa right. Kay naman sa left ang kuan. Naman sa left ang drive banan. So dapat ato sa right nga lane. Yeah. All over the USA. Yeah. Hey. A woman is a woman. All over the Kita ba na guys? Kita ba na nasa babaw sa bridge? Ay kanang kuhan? Babaw ay. To. Tama na? Boss, agi lang boss! Oh no. Not good. Not good. Oh no. Gawas. Hulo. Gawas. Let's see. Oh. Boss, tabangi ko, boss. Ay, go!